ing'orita Maa TV amu enaang ena. Kaji nanu Maison, kara olole Nkuruna, aing'ua enkare Narok. Nanu kara obo lolelo duo oibung'aki tena dama, kitii duo taata Nairobi kigira aishooyo entoki naji petition tenkaraki ena siai ormaasai le Tanzania, Ngorongoro, irmaasai ogirai airony tolosho lenye, ogirai aoru enkop, naa ibung'aki duo yiok tedekenya saa 5:30 kigira aaya ina petition Tanzanian High Commission, nikiyieu duo nikipuo airorie naa orkitok le Tanzania tenakop, peelo airorie rais e Tanzania peetum atapala ashu atoduai enaikunaa irmaasai le Tanzania amu ore ena siai e Ngorongoro nemetaata iterua, entoki nataa kegira oshiake aiendelea tenkata naado taata, kake etabawua naa enkata nagira aitayu iltung'anak toonkang'itie enye, neeri doi irkulie, niumizai irkulie, naa entoki name oleng. Neeku kayieu najo kidolta mbaa nagira aasa naa kayieu najoki olosho lormaasai amaibung'ata amu mikiata oshi yiok orpolosie, ata teneor yiok ele polosie le Tanzania o Kenya, ore lekua maasai otii tidialo ele polosie naa lalashera lang, naa ore emion enye naa ninye emion ang', naa teniumia doi ninche naa kiumia sii yiok. Neeku ina siai duo ake kigira aimaki taata, kibung'aki duo yiok tedekenya netung'uikiaki yiok teipa, nikincho Enkai enashe amu kigira aimaki kuna baa nimikisudori, nee kigira dii airorie irmaasai ajoki ilarikok lormaasai oogeluno olemegeluno, olarikoni akeyie pookin, entupuku entang'or olosho linyi amu meeta olosho irpolosien, bora akeyie metaa kirori kimaasai. Ashe oleng, amayianita Enkai. Neibung'aki ntae, meeta enaitaasaki ntae, iwoshosho? Mikiwosho, meeta enaitaasaki yiok, kibung'aki ake yiok, etanang'ieki ake yiok noshi tokiting naimunyie iltung'anak irkiyio nkonyek, kake kigoli naa kiimaitie nena nikitabautua naa. Ashe oleng. Ashe oleng. Nijoki nintanapa irmaasai amu hoo nindipa airorie kake etii naaji embae nindim atiaki, kake etii duo loiturio olarrabal laijo ele. Kayieu najoki irmaasai miurere, ekira dii enkaji magil, ore hoo duo nikitaa iltung'anak oogira ajo matashalu, kake ekira lewa. Doltata ajo ore yiok nekira iltung'anak kutitik kisujita iltasati enaa loo Ole Pasha, peelioyu dii ajo keeta olosho iltung'anak ooponu aang'ur ata teneeku eshomo kulo tasati kando. Neeku kayieu najoki ntae, tenaa ira orkijanai nira olormaasai niata eng'eno niata, tupuku tang'oro olosho lino amu iyie ing'oritae. Ashe oleng. Okay, airoroki taa ntae pookin lomaasai, kaji Ronkarn Joel, nara olole Meitaya. Ore nanu naa kara mkazi le Loliondo, kake atii enkisuma, ara enkerai e shule te university, agira aisuma te Kenya. Ore yiok kira nkera Tanzania naisuma te Kenya, nikiathirikate oleng tentoki nagira aendelea tenkop ang', amu egirai ainyanyasa irmaasai lang, egirai aoru enkop enye, nikigira aimie entoki naji psychological torture, amu mikiata eseriani, mikigira atumoki aisumata tenkaraki entoki nagira olosho lang aimaa. Nikigira ake ajo nchere, ajoki irmaasai pookin olosho pookin oyieu neret lelo maasai, entupuku amu keyieu lelo maasai eretoto. Keyieu eretoto te pooki toki, etii irmaasai oonyamal te sipitali ootang'oroki, enchom entabaiki, enchom entaramata, entalaaki imbiili e sipitali, etii irmaasai oisikutua otii boda orkisimoru, onkera kutitik, keyieu endaa, enchom entaret, keyieu sii nkariak, enchom entaret, keyieu nkilani, enchom entaret, netii irmaasai leton etii Loliondo oogira aimaa enyamali oleng. Egira sirkali aendelea tenebo operation enye oosikarini lenche, egira ainyanyasa irmaasai, mookure apa eeta irmaasai eseriani, etaa kirragita ntimi kewarie, nisik toonkang'itie amu mokure eeta eseriani pii. Kigira aipotu ake iltung'anak pookin oota eretoto pookin naba enaa enaata, entasho tenebo ormaasai le Tanzania. Kigira ajo ore enkulukuoni ormaasai melo, amu ore enkulukuoni naa ninye enkishui ang'. Meeta enikipuo amu ore apa kutoka 1951 mpaka taata netii lelo maasai enkop enye, negira aboitare ng'uesi, nitu aikata earr ing'uesi, itu etumi lootara ng'uesi mpaka otenakata. Nemeeta sirkali sababu yoyote naamisha irmaasai tenkop enye. Tenaa keeta sirkali sababu yoyote naamisha irmaasai, etejo apa irmaasai ketii tayari peeponu aajing' emeza mazungumzo serkali. Netanya sirkali ajing' ina mazungumzo, neponu aipang'ie irmaasai aidurrie te aikonyaa. Neeku kigira ajoki olosho lormaasai pookin ebaiki enabaiki, lotii diaspora, lotii iloshon pookin otii, enyita matang'oro irmaasai mikintoki agira amu tenikibuak naa kening'i yiok, naa keponu iloshon aaret iyiok, naa ketii tenebo yiok. Neeku atejo ashe oleng,
kemayian taa Enkai. Etii duo esiana oltung'anak duo oibung'aki eyieu naaji nilimu metaa keyioloi ajo kesipa etii duo esiana oltung'anak oibung'aki tena olong'. Ore duo taata tena olong' enkolong' e Ijumaa ntarikini 17 nikishomo Nairobi ewueji neji High Commissioner Office le Tanzania. Nikipuo tenebo ochama le Maa Unity Agenda ole Pasha nikipuo ai-demonstrate. It was a peaceful demonstration. Kake ore abruptly nibung'i yiok neyio Central Police Station tene te Nairobi kuanzia saa 5 kake nelakuni yiok saa 12. Kake metii entoki pooki condition naishooki yiok itu ipotunyeki yiok any charges mikiata naaduo ake entioto pooki naibung'ieki yiok. Itu dong'i yiok pii mikiata majeraha, itu erua yiok, itu eitaas yiok poki toki, ewaki ake yiok teseriani nikinjanasha amu meeta enaitaasa yiok. Nejito serikali e Tanzania nchere itu ibung'i itu eri iltung'anak. Ejito yiolo ina baye naagira aasayu nolosho le Kenya ogira apikaki entoki nemeetai. Kesipa ake eeta iltung'anak, kesipa ake eosho iltung'anak, hoo nikitodua naa yiok nikintabaikitia atakira Maa TV kintabaikitia olosho embaye naijo ina. Ashe oleng. Ore entoki naijo ina nagira serikali e Tanzania ajo naa emongoi sapuk oleng. Amu kiyiolo ajo etii iltung'anak lenche ootaraki. Nemeeta enikoni peeri oltung'ani meketara sinye olikae. Neeku ore ntokiting natii social media iltung'anak oong'oro iltung'anak oara naa kesipa ajo serikali e Tanzania naatara lelo tung'anak. Elejare ejito serikali e Tanzania naa emongo ina naa entoki naitapong'oo iltung'anak pee memitu olosho lormaasai le Tanzania. Yes. Ashe oleng naa kiendelea naa aipot intae nikiponu mairoro kiimaki ena siai naa olosho le Maa. Ashe oleng, karibu oleng. Ashe. Entasupata olosho le Maa. Kijo ashe oleng tenkaraki tenkaraki endama eduo taata amu etaasate mbaa sapukin nemekintiki duo ajo kebaya ewueji netabayie kake homo naasa. Kalo ake alimu kewon ajo nanu neji JM Ole Pasha, chairman lolturrur yioloti enaa the Maa Unity Agenda. Nalo aimaki ajo iturrurrote duo olosho lormaasai te Nairobi tenkaraki enyamali nagira olosho pooki lormaasai le Kenya ole Tanganyika aimaa terishata naijo ena. Enidamumu enkumoi inyi ajo ore wiki are naishari netii apa elong iltung'anak lang ootong'oroki tenkop naji Masimba te Kajiado East te Kajiado County niari te Masimba iltung'anak 4 ogira apa ai-demonstrate torbaribara le Mombasa tenkaraki iltomia lootara iltung'anak lang. Neponu apa iltung'anak le serikali ning'or lelo tung'anak nee nikitunukaitie nimikiyiolo enaa kewaita serikali atua aibu lelo arruok apa oitautuo ina taboi enaa keitu. Neeku entoki duo nabo nikijo pee kiliki serikali duo te demonstration nikiata duo taata dama. Ore enkae baye eare naiturruro duo yiok naa embaye naata historia naado oleng enkop naji Korongoro te Tanganyika. Enkop ormaasai sapuk oleng naji Loliondo naa kegirai airony olosho lormaasai serikali inakop aitinyikaa nimikiyiolo ajo kai egira aitinyikaki. Neji sii kidurrieki aaya enkop naji Adeni natii embata enaiposha e Indian Ocean tidia kop aitung'ua osupuko lenye apa oishoo Enkai enaa peekilepu tendikirr. Ore ina siai e Korongoro oina siai e Loliondo tenkop e Tanganyika naa enkop ormaasai. Naa kegira serikali inakop aitumia nguvu amu kinchinda te kotini amu kitaapare ina siai e Korongoro ilarin 13, ilarin 25 oishari, ilarin 20 kigira apare nikinchinda te kotini e Dodoma, nikinchinda te kotini e Dar es Salaam, nikintoki aishinda te kotini e Arusha enoshi naji Afrika Mashariki. Kiata orkesi likiata laa kegirai airule ntarikini 22 te Arusha naa kipuo ainining amu kiyiolo ajo kele Enkai ishoo yiok esipata pee kiendelea ake aang'oroo olosho lang. Ore peelotu aaku ine Loliondo naa kegirai aitau lelo maasai tenkop enye nemeeta enkop nagira ajoki peepuo tenkaraki keeta serikali e Tanzania interest peebol inakop metaa enkop oong'uesi naponu irkarsisi loolashumpa loing'ua enkop najo United Arab Emirates onkulie kwapi ake orkarsisi loolashumpa aing'orr ing'uesi nisho serikali e Tanzania iropiyiani kumok oleng naa kejo aitau budget nusu inakop. Nemeeta enegira aaya lelo maasai. Nee entaboi narok. Nikinyotoro enaa lang'eni lormaasai, enaa professional lormaasai, enaa lorikok lolosho lormaasai amu mikiata yiok irmaasai le Kenya ole Tanganyika orpolosie. Tenaa inakop etii olari nikindurraki, tenaa enakop e Kenya etii olari nidurru sininche, neeku mikiata yiok orpolosie.
nikidolta ajo kironyere lelo tung'anak le Tanzania serikali enye oleng. Ore enda Jumaa apailong naishari netang'oroki iltung'anak torkijiji le Korongoro iltung'anak oobaya 30 neiumisai iltung'anak kumok oleng. Egirai aajoki pee eipang' te lasima amu meekure esujita sheria orkesi likinjinda te kotini e Arusha. Kiata tenakata iltung'anak oobakitai toosipitalini nijo noo tenewueji te Bomet o tenakop enkare Narok amu mebakita serikali e Tanzania iltung'anak lang ootaara. Neeku nikinyototo naa kira irmaasai le Kenya aajing' enkoriong' oolalashera lang le Tanganyika aabuaya metoning'o serikali enye nening' siinye serikali e Kenya amu orais le Kenya tenakata chama le East Africa Community nikirorie siinche ilashumba loonkuapi eboo pee eitasapuk pressure tenkaraki President Suluhu e Tanzania pee epal enkironya olosho lormaasai te Tanganyika. Neeku ilo duo kilikuai kintabaitie High Commission aitabaki oltung'ani oji High Commissioner le Tanzania te Kenya pee itabaiki President Suluhu ajoki kitejo olosho lormaasai le Kenya pee mitoki aitanyamal nimidurrie nemitoki aar nimitoki aikony nisho olosho lormaasai le Tanganyika eramatisho enooshiake amu kekiyiolo yiok aatoboitare ng'uesi nemikinya nkiri oo ng'uesi naa keshula nkishu ang' oo ng'uesi naa nemekintanyamal esiai e conservation tinakop. Neeku ilo kilikuai duo kiata kake ore naa peelotu aaku noo saa 5 pee kibaya embassy neponu esikerin le serikali e Kenya neponu aamitiki yiok kiandamana enaa duo vile nikimpanga nikitoning'unote ng'ole niarr toi yiok nenang'aa noshi kimaitie ake empuruo naishirie olorere nkonyek naa tine taa ibung'aki okulo kijanani pokira are neyai yiok ewueji neji Central Police Stations ebaiki duo saa 5 neponu naaji aang'uiki yiok saa 12:45. Neeku ayieu ake najoki olosho lormaasai lainining'ito olaadolita tenakata tenkop natii etung'ikiaki yiok netung'ikiaki yiok nemeeta osujati likintoki ashukokino olewa meeta entoki naigerokitio yiok amu mikiata duake makosa nemikira larruo nemeeta sheria nikitigila kegirai ake airony yiok enaa olosho kiti enaa minority enaa indigenous people enaa iltung'anak lemeeta erikore enye. Neeku etung'ikiaki yiok kitii tenakata boo nitu kipal esiai nikinterutua eng'oro olosho lormaasai le Tanganyika kake kikiponu ake aliki ntae entoki nikigira aipanga toonkolong'i naaponu. Najo kalo aiting'ie tinewueji nelo Enkai amayian olosho lormaasai. Nabo ake naitanap olosho lormaasai enchoo ake pee kinyototo aipotisha ajo enyito tenkaraki ishirita nkishu olosho lormaasai le Tanganyika ashu le Kenya emintokiki aarumuruma enyito maibung'ata olosho lormaasai amu enimikinyototo aibung'ata nikinyototo aang'oroo olosho lang' wenterit ang' naa kejung'i yiok dama. Kaiting'ie tinewueji ashe oleng. Ing'orita MAA TV amu enaang' ena.